Kalong gejing kemen bat gejing sngo sarong ya ke distrik Riboy. Ha ka ba ka wai kethe la ka ya kun kti ne ka arm wrestler ka blatip kerteng kum ka sini bi singkeli kala syajit banit mi kmat ikari syakalumpung ya kun kti ka blatip kum ke Asian Arm Wrestling Cup ka ban selong ha kari Uzbekistan nado ka khat nyau ha do ka arp santrik unai beng. Ka sini bi singkeli ka dai kethe la kai arm wrestling ka basong basa ka shnong lum dieng ha dan ha ka distrik Riboy. Bat kani ke jing syajit jongka bani emi khmat igari sya Uzbekistan kelong hadian ke jing yokur jongka ke artli kita kemaksiar bat artli kita kemarupa ke jing yakop ya ka National Arm Wrestling Championship ke basau pusan ke barang syedap dangshan hajamu bat Kashmir. Hashwa bakani ka thayel akai kan mi na ke jela bani ishim bentah ke jing yakop ke ban longa Uzbekistan. Nak liang kidong yalam ka Meghalaya People's Social Organisation lalit ban Aiman Siem bat ban kit bok kit ruang ya ka sini bi singkeli rengkat ba kejingkerku bahkan la banwan ra ikan nam job lengba kajing kun jongka ka bahkan wan ra ikan nam omtang keri nrei wat ke jela Meghalaya bat khamtam ya ka distrik Riboy. Na kaliang jong ka Meghalaya People's Social Organisation kalayo ban ai da ka song pisa syakani ka thayel akai ka ban mi khmat keri. Kum kadak ban ailam ke jingkershan ya ki jinglut bagani ke thela kai kan haban penlut bani ishim benta ha ke jingakop sha Uzbekistan te nakliang jongaru ngan yele persang bani lebha ban rawanda ya ta ka number ke buram ya kari boy district bat ya ka jilla bakari hi barokawai te nakar pat yang ketu ik piki para samla ba kinu ki badan ya ka sabkapong ke jingira kai da pide ben tuna kam bhai kata ka sabkapong nanta nakar pat ru ya ka sarkar bakat be bekwi yang ikum kisamla nama kumangi kiba sya select ban represent ya kari nisam sibun ki jingia justam hakliang ka pisa katengka nama nimyo watak sitikaru na ka sarkar te kapat ban kentu ya ka sarkar bakan pet bakan kwi ya ki para sama ki budaya kan ka sabkapong khamtam ya ki ba represent ya kari hi barokawai bu ya ka jingkerku kerdo bat ka jingduai ru ka juk kapo na benta ikun samla jong gani ka Temri Boy I senebi singkli I banit mi khmat na benta ka jela bat na benta ru kari ya syakani ka Asian Arm Wrestling Club Cup ka banlong hapo Uzbekistan te nakaliang ka MPSO ngibu ka jingkerku jingkerdo I ba inwan ra ya ta ka nam bat ka buram ya kari bat ya ka Temri Boy te hakani kasngi ngimdon ia ka ka bangin ai nakaliang ka jungi tang batang kani ka jikerku bat ijing song ibarit nakaliang jok ka NPSO di hakani ka jok ka por ngaku aban kenturu ya ka sarkar bahkan kampai khmat syakum kini ki khon samla jungi ki badan ya ka sab ka phong ba ha kiliang jungki sports baper ba kin kit khialang khnang ba kini ki khna jungi kinla ban mi kham syakmat bat kin pau syakmat bakin yo kalat kalenti namar lada ka sarkar kamla ban phai khmat lane kamla ban ai kata ka jingirap na kaliang ka jungki ti kini ki khon samla jungi kin poisano kin poi ka sab jungki kan long le no bat na kata ka jingem jungki ru kala ban poi sya ka jingjot